Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Firman SH Channel akan meliput acara pernikahan adat Sunda yang berada di daerah Cibeduk Hilir, Kabupaten Bogor. Yuk ikuti, ini saya berada di mempelai wanita. Untuk lanjutannya yuk ikuti perjalanannya dan simak videonya sampai selesai. Pernikahan adat Sunda yang bernama Rianti sama Yudi. Ini acaranya di tempat mempelai wanita. Ini lokasi di calon mempelai wanita. Ini lagi siap-siap beres-beres. Ini posisinya lagi siap-siap mempersiapkan untuk menyambut acara dari pengantin pria. Ada di posisi dapur acara hajatan nih. Posisi ibu-ibu lagi ngapain, Bu? Motongin itu ya? Motong kacang ya. Atau ngiringan. Iya. Ada Tuh lihat. potong ngiringan mah. Ya, Bu. Potong ini. Nih, si ibu lagi tuh cabai. Lagi motong Tuh, kacang. ini dapur. Ini lagi pada masak gitu. Lihat. Nih kita lihat sebelah sini, maaf dulu. Nih, ini lagi masak nasi. Masak nasi, aduh ini. Ibu dari jam sabaraha, Ibu? Dari jam 2 Jam 2 udah mulai setar katanya. Nih, lihat ini posisi standby jam 2 saudara. Nih kita lihat nih. Lihat sini nih. Aduh lagi masak dagingnya nih. Nih. Tuh si ibu lagi masak itu mie katanya. Masih memotong. Lagi pada mau bikin kopi. Apa? Itu lagi. Kita sieunan. Kita sieunan dipotong ya. Bang, kalau dipotoin. Potong aja gitu. Sana, sana. Lagi. Ada yang sama. Atunya asan tong dipijeun ih pamali kan ieu kan kan ieu saudara sang memberes. Bersihkan. Pamali Tuh lagi masak di foto. Oke, ada di YouTube. Bener, Mang? Ada di YouTube. Jang kopi. Iya, tahu pun dipakai. Biar mantep besan. Apa nang atuh kita besan Ya, ini kopi. Nih, lagi bikin kopi sih ya. Kocek kopi. gaduh naon ge jang besan ya Allah ya Jang besan, namanya jang besan. jang besan
Ting buka yang atau lapar, lapar. Lapar kau. Sok terus. Terus ngakal. Aku terus. YouTube. Na TV aya. Berat. Tuh. Rombongan pengantin Lia ini sudah datang. Ini rombongan dari calon pria. Sudah mau mendekati lokasi. Dalam Mang. kita teh aya. Lewat itu motor mah lewat gang itu. Rombongan kita lihat nih. Ini masih lihat nih nih bawaannya dari calon ya. Mohon pasti. Ada maju deh, bapak halangan soal gade enak lah. Gade itu soalnya bapak halangan. Iya, teng.
Yuk, ngali ka dieu. Ibu ka dieu. Alhamdulillah alladzi sanna li ibadihi nikah li'annahu minas syari'atil qadimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim jasmani, rohani, lahiriah, babiniah, terutama nikmat anu kalintang pisan agungna yaitu nikmatuna guna mempersingkat waktu babi sanggakeun bae kasala sawias perwakilan ti calon besan pamojak al waktu wal makan tafadhol dihormat banget. Ayah guru orang Pak. Guru orang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sana libadihi nikah wa nahahum manisifah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassakuna bil kitab wa sunnah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tadarikan bi dzikrih wa ta'abudan fi tilawati fuqaha ayyuhumullahu fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastamna bi sunnati wa inna min sunnati an-nikah. Wa qala aidan atani hadirat sadaya hadir binayi mahfilan mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kudrat kuroda inayahna Allah kurang sadaya biasa kumpul ngariung bengkok ngaranyong binayi mahfilan mulia Allah. Begitulah salawat dan salam dia terlibat terkurahkan untuk keluarga para sahabatnya para tabi'in tabi'at malik orang sadaya kumpul ngariung binayi mahfilan mulia Allah. Para dulu saderek sadaya singguring ngabantu atas nami keluarga besar Bapak Sadili Dipayun oge pangikeun di dieuna oge ngarepotkeun anu aya ngaripuhkeun anu garuh bumi Dipayun ingkeun sapunten anu saaging-aging. Para dulur saderek sadaya anu mana salengkapna singguring sarombongan ngarisa sung tina ilmu panemu bahwa beli bisi sewaktu-waktu aya keur di dieu teu akur jeung urang dieu wayahna panggeuing teh misal hareup teh nya pang tarikeun ke tengah tukang teh sami tarik di tengah jadi intina masih ke tengah we umur awsaduha pan saya perkara adalah pertengahan puasa kituna seukeurna madrasah Allah wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kurang badaya bahwa poin nu kahiji nyatana nyanggakeun silaturahmi. Pa insyaallah silaturahmi pun besan di Cibedung Mayak dongkap ka Tigo Gilir. Abdi mewakili keluarga besar Bapak Haji Didieu abdi ditampi anu saageng-ageng. Mudah-mudahan fil hakikat ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sehingga jangkeun sababia panjang yuswa berkah bari salamet serta digampilkeun deui rezeki anu halal tur barokah guna pikeun bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana nyanggakeun sifat ning cacandakan anu sakitu seueurna anu alhamdulillah moga-moga singajangkeun keun kadfaul bala khusus ka kedua mempelai umum ka urang sadaya hadir dina ieu tempat. Anu katilun angin sunah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Yuk, ngali ka dieu. Cak ibu canak basikeun punten lah, punten ka dieu. Kira pulang dah ka dieu. Salaman punten. Sok salaman gue. Bu, pelukan Bu, Bu. Cipika ya Bu. Yuk, Bu cipika pelukan Bu. Ibu ya Ibu. Ibu. Oke. Neng punten kedap. Si gaduh pak. Nunduk tundukeun Nah, kesok ibu pasangkeun Bu. Launan. Ya, salaman ka Ibu. Salaman, cium tangan. Tahan heula. Tahan aja. Bapak punten Pak Haji. Ka Pak Haji salaman. Sok. Tahan, kedap. Oke, tos. Tos, Ibu. mangga Di apa?
Teras. Berhubung Bapak Nahim seacan dongkrak. Dialah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa ba'da alaihi fa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqu alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala ayyuma sabin tazawwaja ajja syaitanu qailah ya wailahu musima minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbud dawaqina wa dawaqat. Wa qala tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Alhamdulillahi mahmudi bil ni'matil ma'bud bi qudratil muta'i bi sultani wa radihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa ajahum bi dinihi wa akramahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuhu ja'ala musaharata sababan lahiqan wa amran muqtaridan aw sajja bil arham wa lazamal anama wa qala ajja min qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sahran wa kana rabbuka qadira. Fa'amrullah yajri la qad'i wa qada'uhu yajri la qadari
walikulli qadarin qadar, walikulli qadarin ajal, walikulli ajalin kitab. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yang bernama Ranti kepada engkau, ya kalawan mas kawin engkau atas 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ranti binti Bapak Haji Sugandi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu wa barakatuh wa jama bainakum fil khair ya wa bainakum kama la baina adam wa hawa wa bainakum kama la baina tawarun wa bainakum kama la baina min wa wa bainakum kama la baina nabiyina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah, pernikahan antara Ranti sareng Ibu Wahyudi parantos beres. Mudah-mudahan pernikahan ieu sing nikah kana sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng saatosna nikah mudah-mudahan sing diawetkeun jodohna direukeun digina padang urbuna sing tiasa tingangan kana tangan pakat anu disebatkeun sakinah mawaddah warahmah. Nyaeta ku anu sakitu ieu pertikahan parantos beres ngangakeun ka sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala
surat nikah di mata kokom sih ada dipakai. Oh, Bapak, anak bapak saja mana? Ranti, anak kabarahan. Kopi. Terus dia buku ke itu. So, saya tadi saksinya. Kaji saksinya. Masih lihat istrinya. Bapak lihat istri kan? Belakan sah, nyaksian tadi langsung disahkan. Zaman masalah pernikahan penting syarat hukum terpenuhi. Ya, ya alhamdulillah walina berarti kan tadi bapak, ya, asli, alhamdulillah. Terus ijab kabulkeun ya. Barangkali tadi ngejawab. Tunai, saya terima gitu. Makanya ya sah secara agama sah. Tapi kang itu dengan tingranti karena nikah suci. Nikah kepada agama berdua niatkan nikah niat ibadah. Niatkan Allah. Insyaallah dengan niat ibadah, dengan niat karena Allah insya akan mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu doakan, terutama bapak Rido, anak bapak yang nikah sama kang ibu. Rido ikhlas karena ridho Allah tergantung kepada ridho kan. Dan yang ridho orang tua kita selalu dapat setelah dapat semuanya berkah. Kami sudah laksanakan. Itu yang akan menjadi mas kawinnya dua berapa? Sudah dikasih belum mas kawinnya? Sudah diterima. Sudah 3 belum kasih kan? Oh enggak sudah 3. Sudah. Baik. Mudah-mudahan Anda berdua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Panjangkan jodohnya, panjangkan umurnya, dan dapat dimudahkan. Kasih pun di dalam mencari rezeki, ibadah dalam rumah tangga. Dan apabila Allah menghendaki memberikan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh. Saja. Sudah baca singkat tarik tadi? Belum. Baca lagi nih. Yuk. Begitu tunai kan? Alhamdulillah beres kan? Dibaca singkat. Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 29 Februari Januari 2024 saya binti Bapak bin Jilis Hadi berjanji dengan sebuah hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Haji bukan sudah Haji Suwardi dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan psikotali
surat ini mah suratnya STB yo surat apa pembukuhan ini jadi bisa dapat ya selamat kamu kenapa dan dari Ketiga, yuk 1, 2, 3 bareng yuk. Nah, dapat nggak? Agak deketan wajahnya. Yang ketiga kayak barusan. Wah. 1, 2, 3 yuk bareng yuk. Senyum yuk senyum. 3, 2. Ada lompat tepuk merem. Nah, aku lihat dulu tepuk merem. Aku ambil full pelaminannya. Belum. Lagi. Jangan dirubah. Mari naraskeun. Iya, sah anu nikah teh. Rencangan. Teteh dari rombongan pengantin pamegat apa perempuan ya. Kumaha doana untuk dua mempelai? Amin. Alhamdulillah bagian dalam hari spesialnya juga bisa ngehanain teman saya. Iya. Amin. Hatur nuhun teh ucapan doanya. Mudah-mudahan teh cepat nyusul. Dengan sarasahan teh namina Putri atas nikah. Tunjuk ade mohon. Hatur nuhun teh yo muna. Lanjut. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puntennya ibu-ibu ngeganggu sakedap. Kita pada nyawer cenah anu nikah. Mudah-mudahan dalemakeun kusadayana, sing panjang jodohna, sing seueur milik rezekina, sing sehat jasmani rohanina. Sing tareh gadut turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-dawam summa salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi wa sahbihi kiram. Salam kadim kasadaya palawargi jeung baraya para kancanu marulya nu sami di dieu aya. Simkuringna da paralun re ayeuna kumawatun ngadeg kasadaya mayun bari ngadanding teu pantun nu marupi
diajak warter ulang ngaprek teuing jawer mun pamugi ulah geger nyawer kano nembe nikah eusina hungkul papatah dibakalan ima-ima sangkan runtut tumanina ulus balus laki rabi cara rumah tangga nabi jauh tibala cocobi deket kana rumah tropi ayeuna urang ngawitan mangga geras saraksian bilih aya kalepatan lereskeun ku para ikhwan panganten lalaki heula hegragapkeun masing rela ulah bari marasula wayah nada moalila ujang ulah gagelendeng nanyawer teh tara mindeng bet mau asa penting sampeng mau agakam kalalendeng anak pinci kene pisan ku panaib dirapalan ijab kabul pertikahan jengit dalkeun patalekan ku ayana ijab kabul ujang halal campur gaul jeung istri anu ngajentul digigireun ujang tungkul ta istri teh bojo ujang pibatureun dina rancang jeung batur hirup sakandang sakawirang sakasenang ti waktu ayeuna pisan hina boga kawajiban serta boga kawajiban anu kudu ditohonan ujang kudu ikhlas niat pakawin teh sejatona pede sejat niat rahmat lain rekna labur sahwat lamun ujang lepas angkat tongkatan laas kadeudeuk kakang senang kariweuh akibatna kencalikeun sabojo hidup sing asih rek kapon kudu ngirti ulah stres ciriki sunawana mun dibirti sabojo ulah sok ciriki anak hidup sing arti bojo teh amanah Gusti heku hidup pusi-pusi lamun sok eta amanah ku ujang tang terbirai lamun sok eta amanah ku ujang terdirawat pinasih dekawalat cilaka dunia akhirat ari petang ngalawatna lain ngurus pake mah kecukup keuni imana nu penting mah agamana bojo teku ujang tungtun papatahan para tukun ibadahna sina tekun ulah jadi istri buhun pabojo ulah sok ngantap bisina sakar-karep sapeda bogo jang resep bisi nyela kakun hidup sabab dauhan Allah ge bojo teh musuh caroge mengurusna kurang hade najan loba mere pake lamun bojo sok nyerenteng sok nyarekan nagan tawang eta teh maha urang lantaran asuran kurang bongan urang sok kawedor atawa sok coloheor salingkuh jeung coloheor pantes ku bojo ditegor coba lamun urang bener nyakel bingung akhirna mantap kaduhung sanajan nyandung teh wenang tapi syaratna teu hampang teu cukup ku peda hayang gula peda loba uang syaratna nyandung teh adil mun teu adil tantu jahil nu jahil sok tigurawil jadi batu sini sanokur kakujur singaraga pake batur nafsu gula sok diatur kaluhung mah sok dipungkur ujang sing bisa ngalesu ngajak paajak nafsu bisi
bicara satu asu goreng turun ka incu nu kudu dipaing pisan kawan batu hiji kalakuan pagedena kadaratan hancur panggedena dosa sabar nanda samelupa Satulus makan makin salawat kudu eling kulagan pangan yang lingling tauk mandi kapusing ibu aku panasan ulah di begonya kecukup kumpul pehalang gantang dibakin panasra ragra tolak serut kisah tetaki tulak usalah ulah sok gesrot merosot ulah sok babari sewot mungkin usus sama kolok mertua ge milu repot sampaan heula si panggar kalawan hate nu tegar serta pikiran nu seger ulah gampang kabalingger iwal mun geus beak dengkak jalan dami geus ditincak awet Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yu'ti wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jaladikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tabaina bi antal haqqi wa anta khairul fatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Mangga panganten katukang alkeun. Satu. Kira-kira. 1 2 3. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.